nga rin irugi nga iba sa mapagayam dito lagi tinapalabas ni pagayam tayo nga Vangie iti Ilocos Norte. Sagodahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy ti panakiasawa wano panakirelasyon panangpili iti kataktakunaynay iti biyag. Ket saan kanu akas iti innapoy ngano napudot ket mabalin mo ngayula. Saan kanu akas laaruwaten ngano saan ngagplastar ken ka ket mabalin mong isukat. Mabali mo talaeng ngayula, isukat, no, amom nga saan nga na siya at kabayatan nga agayan ayat kay pelang. Ngayon nalpasan ti kasar, at darita di kiti legal separation, Manong Nemy kada annulment. No, iti Amerika, kita mahon ko nga divorce. So, dito Pilipinas, Manong Nemy, narikat te kunada nga agdardar-sudos. No, saan ka agtanang agbabawi kanto. Iti kamotyanan na. Kaste man nga rod Manong Nemy nga rugyag taglagip tinapalabas. Sangsangpet ko dito balay nga naglugan iti tricycle nga nang itulod kanyak nga naggapo iti trabaho ka sales lady iti may nga department store. Irit at na mapasungatak met Manong Nemy nga kurung-kurung. Ngayon da ito'y dagiti timay sa kadagiti agar-arim kanyak ni Ramon Manong Nemy. Insinyas na nga gureak. Saan nagmata basta simrek Manong Nemy ti balay inuray ko ni Ramon ket nagsardeng ti kurung-kurung na ti asidag ko ket iyaw-awat na ti inobon ngagkutkuti pa laeng Manong Nemy nga tilapia. Wow, Ramon. Para kada kami na ha? Uy, napagsunay. Ato tinaalat dito sa ngatak ngayon pakat kong screen ita karayan. Kahit mo sawin tilapia ti karayan. Saan nga tilapia ti pispan. Karayan. Wow, imas nagimas kasi ganyan. Apo, naglutmag. Talo. Sa dua talo nga Raquel. Meaning, I love you. Vangie. Ti anos mo manungor dito hanggang pabayadan inlasing ko para ka para kada kayo adora ta nga para kada kayo tamano kayo madlang bali upat kami ilga-ilgatin datal adua ha samon to ituno iprito tamay sa uno iprito tabagsagpaw. Oh, thank you ha. Thank you Ramon. Alam, sige nga rute. Indakon. Pamarang nga rute. Mapanguila ko na kita do mga nakalapak. Napialang dantitot ko kinanang para ka na kita gastusin mi. Sige. Humikan to pa siya rin na rabi. Sige, oras ka day up kong tumbingat. Inimang mangan kamin Manong Nemy ko nakaniyak ni nanang ay naimas ngagpaiso na ito yung padawat kan ka ni Ramon nga tilapia ay sus na libre tayo tiniimas ka masida kaya nagdua kakabsat mo sa unit pa nagkalduda niimas kang peso nang di nga mintang talaga nga naimas nagrunang kat nakasyatak nagiimas nagibop di na kayo tasawad Vangie ganda dyan nga Ramon tisong batam nanang, sapo. Isot ka po na nga rin nga adagar-arim kang dikotse. Dikotse kan kurung-kurung ko naman. Alala, istuan nyo tibangan. Baka madamdamalaeng adanton ni Carlos. Manong Nemy duwa digiti napingit nga gar-arim kaniyak. Kat kasla may ipitak iti nagbaitan ti duwa adarag kalabato. Gabuta tigayat ni nanang ket ni Carlos mga obisina ni Carlos Manong Nemy nagamamukam lang iti tay may gimatang iti arwaten na iti department store nga pagdiagyanak inarim nakmeten Manong
Umumay mo nagpasyar iti balay no kastoy nga rabi iti Friday taamo nang iti kabigatan na ket day off ko. Tano saan nga nga Friday Manong Nemy ket sa anak nga agawat kadagiti bisita. Guwapo na pudaw mistiso ni Carlos Manong. Nabaknang da. Gabot puro professional da amin nga kakabsat. Success Manong Nemy ti apamilyada. Ayan, nagritiron ti trabaho dagiti naganak kadakwada Manong. Dayta ti kunana. Identitasuna ket may isang accountant, dagiti kakabsat na ket ada nurse, ada doktor, ada engineer, ada architect. Napintas ti pamilyada Manong Nemy. Idento tani Ramon. Lupat damit nga kakabsat ket iso tinauna. Nagpatinggalang ti high school ni Ramon agas kanyak. Ta nagkaeskolaan kami Maniput Elementarya ken high school. Tagkabaranggayan kami kini Ramon Manong Nemy sunalaeng tangka magadpadpada iti sitio. Ada ti sitio da ti isudeg ti kataltalunan ken kastamot tan iti karayan. Nga ti pagsapulan na Manong Nemy ket agbangkag agtalon ken ijay mapanagkakalap tanaling kano nga pumana ado kano tramana ket ado kano ti screen na nga pagalan na kanagiti ikanuno lames nga mabalin nang ilako. Kasi tinregalo na kanta kami nga si Dami Manong Nemy. Mangmangted ni Ramon iti lames nateng uno saan ket itlog ti native nga manok ken kastamot ten manok nga mismo nga native. Irento tani Carlos no sumumay agpasyar kanyak Manong Nemy tuwa nga ratakkel nga supot nga naglaon ka dagiti grocery items Manong. Hasta na iti ayat ni nanang nga mangawat amang bitbit amang iserek amang mangi parabaw nga dagiti naggan na itirabaw ti lamisaan ket kasta ori treksak kasla kanumay sa mini grocery ti balay mino kasta nga umay agpasyar ni Carlos. May ipitirik na Manong Nemy ken ti panungod ko no asinuturumbeng nga aklunek. No sa rek ti panunot ko Manong Nemy syempre kayat ko ni Carlos. Ngem no sa rek ti puso kayat kumit ni Ramon. Ngem ti ko na ni nanang Manong. Kadagituyen nga panawen ha Vangie agpraktikal ka nabayagan na kastat mo paspasamak praktikal. Usaram ta panunot mo. Awan ti sabali nga mapaturay balasan ko no saan nga ti panunot. Apay ko nam, nanang, ikaputa ni Apo Diyos ket nalaing ngagplano. Inpan ni Apo Diyos ti panunot iti nga to, ket nabababa ti puso. Tawan ti sabali ka masurot, wanong matungpal, luag desisyon ka. No saan nga panunot? Ha? Hanyandot masakbayam kas parigan ni Norabon, iti maasawam, alaman. Hagtan nagka nga makuna nga mamirmiraot. Kaya din to taniya Carlos, bay kamang kadinamak nang. Ay sus apo agnamay ka, agbaling ka nga senyorita. Baka tayo mo, baka no, pagbasain na ka to ni Carlos. Kaya nagbaling kang tumat at professional, tapos na may kari ka katakwada. O, mga opisina kang tumat, at tumat bukod mo ako se. Dakdakil ti pa ng tulong mo ka na kakabsat mo. Nukas pagarikan, tani Carlos, nagbaling asawam. Nanang ay susapo saan nga rumbeng pa nga mariribukan ka Vangie ni Carlos ti aklunem mon. Impalagip manen Manong Nemy ni Carlos ti panagayat na kanyak. Ti paghiligan ni Carlos Manong Nemy basta aguni igkaman na ti imak. Nabanglo ni Carlos kat talaga nga gwapo Manong managisagot. Kinabot nun dito yung kabarbarita nga cellphone ko kat nagkabukeng ko ana. Nagngina. Nag-aasatag ka no. Tadari nangirigalo kanyak ti kasto nga cellphone. Umapapal kanyak digiti padak nga sales lady Manong. Kaya talaga nga doon kastos na Manong Nemy tatunggal umay. No kontaram ti bayad digiti grocery items nga idad na kininanang ay sus dakil Manong.
Apay nga ta, nga ti ikis ti pusok kit ni Ramon. Ngam ti bagbagat ti panunot ko kit ni Carlos. Awan ti rantak nga mga klon ti panagayat ni Carlos iti ta gundaway ngimidi ta agpakpakadan ta dagayam na skin nga papanan natin daran nga party. Intulod ko isuna Manong Nemy iti ridaw. Nalokatanin tiri daw Manong Nemy idinakon ko na nagat inigkaman na manong tagsumbangir nga pingping ko kit inamalan na matende kiti lips ko. Uy, Carlos nga pag-isumad gaya Manong Nemy nga dumteng ni Ramon tanangig ko ti ungor ti kurong-kurong na kadi dia aryaan Manong Nemy ni Carlos dagidibig ko ti malyawak iti daya na imatangan Manong Nemy ni Ramon tinaramid ti panang binisit o no panang bisito ni Carlos kada kiti bibig ko. Kalbasan na ket pinaandar nan ti kurong-kurong na ket pimanawan. Amok Manong Nemy na sakit tinakem ni Ramon. Agsipot na imatangan na nga mismo. Ket inulit manen Manong Nemy ni Carlos nga namalan dagiti lips ko. Carlos, no. No, biyakan gawat naraman ako na bibig mo. Agsagana ka. Into no, malam na bigan. Umay kaalain. Ano? Umay kaalain, tayam amu ka like the parents ko. Umay kantog dinner sa Jabalay. Ha? Sige na kon, ha? I love you. Minsan pa'y mapay. Alisar, Manong Nemy na mitlo na nga inamalan, ninanam di bibig ko. Kaya din susurot ko, diba nagkita, idita, napanin tilang iparkingan na ti kotsena. Sa nagkaway manen, idita pong manawan. Impukaw kumit, Carlos, ingat! May matangang gayam ni Nanang Manong Nemy tinapasamak kita, agpalpalakpak ni Nanang. Kasta di babae, kasta nagdesisyon. Nang minsan ko kanawat ko, saan nga binisito ni Carlos ti ame, nabibig mo. Loko ka no talaga nga sa mua kaya, dadaya maaramid na. Inagkan na kati nagalistogin durun mo kuma hindi mo kayat pumadlaan kaya na ano dyan ko na into bigat ka no timalam umay na kano alain tabno yam amuna kang karagiti parents na unang agdinara kano sadya kituan kahit na nga soon talaga dandani kami makamanugang kinitatang mo itikas kini Carlos kat nagasat ka, Vangie, nagasat ka. Kada di matlang arabi Manong Nemy kat sana ka makaturo. Alim basaganak. Iyor oray ko na nga tumawag Manong Nemy ni Ramon. Tadamat cellphone na. Gusto na lang nga ta. Daya keypad na pa lang. Nagagagangay lang ang cellphone. No siya ti tumawag. Anya ti bagak. Agpakawanag kang wana. Kabot ka siya nga nakita na. Kasalasaan ko mat nga may kat tibara dagiti bibig ni Carlos. Ngam saan ko nga sinubalitan dahil dyan na panangagag na kanya. Kahit nakadingasawon na talagang alanganin tirik na. Impaturay ko lang nga isot ng nanam kadagiti bibig ko kung saan ko abinalas. Kunada no ipatpadig mo kano ti may nga lalaki agkan nakakat balsamet detang agek inarakop na ni Carlos ngem saan kumet nga inarakop ngem baga nang agnubyo ko am ganon iyam amunak kanong kanagiti parents na Diyos ko sabi ko ma tasanag ngagbabawi sabi ko ma takostoreto yung desisyon ko kinun ko nak itinakam ko man. Wen Manong Nemy talaga nga matigtikawak. Kadeto'y unay kadanag ko. Ang mga nagbabawi akto ti kumaudyanan na. Sa anak nga agpanunot gana impag. Wen Manong. Kabigatan na Manong Nemy kabuta day off ko. Napanak ba ta? Pimas pasyar ka na kiti karuba. Ay, dumagas ka pa eh. Vangie. Auntie. Papa na miya. Nakman yan da. Kasin, tayo nabay gansakan ko nakitan. Sino? Kasin mo ako na. Amoy mo ta na. Kinabadbad nga laki di. Ubig kami. Simang ba't ka nung nagapod yung Manila?
Ay, ni Jenny. Unanti. Ewan, si bang ba't ka nagapod yung Manila? Di pa lang namin siya nakalma na. Nakalapod po daw nga. Nakalaplapsat di Jenny. Kadi, wan, lagad tumanong ka. Tabarbareng no. Adamot ipasarabon ni kasinsin mo nga Jenny kayang ka. Pimuda nga pimintas ngagpaiso Manong Nemy ni Jenny. Ni Jenny nga isut na singerd nga kasinsin ko. Taoray na dakam pala yung agbasbas at elementarya kan high school. Dakam onit dakam tinasinged nga kuyog manong. Agkursunan da idin ni Ramon kanyak. Ang kumita kayat at ubing kaming matpailang. Aging kang nagdaraduar kami di high school, Manong Nemy, rugrugyan nakman idin nga pasyaren ni Ramon. Kahit ni Jenny, Manong Nemy, nagpakada nga napan sa Manila, napintas ka no trabaho na sa Jai. Simbre kakmata nga sales lady, Manong Nemy. Kirita, nagbaksyon ni Jenny. Imbagban gaga, tamalagip na, kung may pasyaren, kadidak pala namin sa nakalman, chika kumakin mo yung mga suronggar kanya. Pasensyahan, kasin, day off ko ngamin, hindi kalman agad saan ko nga day off. Isungin maya ko, tesarabo nga eh. Dado kahit mo. Porcelas? Hana ka mahilig ka rin kita. Nakarot pagiligam. Ni Arito sa awan. Kita kung maakit maki-boyfriend ka ti adda mabalin na tapos regaluan na ka. Dito nga rin cellphone. Regalo ni Carlos Kanyak. Ay, uy, nangingin na ta cellphone mo nga siya ka. Uy, mapigarod nga awan alahas nga iregalo kang ni Carlos. Sino man dito Carlos? Baka sumurasaro no siguro. Nobyo ngon? Hindi kalman, hindi may pimasya nga root kat saan ko ba't nga naliklikan siya. Nga niya, nga bale, on kami na ta, inagkan na nagiti lips ko. Ang itinamin talo. Kat kasya ti makadakas ni Ramon, nakita na. Sino Ramon? Ni Ramon nga taga sitio approx 6. Dede kini skolada kinaraduaran tayo di. Dede barbaging set nga dinaamo tagrubruwa agarwat. Kagas lang kang kanayon nga gapitak. Sigaman. Nalabas ka mo. Katalaw ka umat. Kaganayon nga gapitak. Managregalo kidi at kipi ni ma'am. Hindi adda elementaryahan. Wala ta kanuramada eh. Managrama ni tatang na. Itata isukanot na ling agrama. Ato kanot taragan ng dingwen manok. Kinabud mo na agad. Kanayon na kung may regalaban ni tilapia. Magkakalikagon na mata tilapia. Si Kamet. Kasi ay, managregalo. Ngayon ni Carlos, nagitay nangingina nga delatas ka daw. Kato na, rumba nga ni Carlos ka. Hanga ni Ramon. Baka na ano mo, tagapitak mo. Sikamot, tumasasaumot. Katuan, katsika nga kasin. Manumot din na nunubium sa Manila. Ado pati di anak ti amok siya. Ano? Sudakin ni papang na. Ano ko na? Kasto nga pintas ko. Siyempre, kursunada di amok kanya. Imun una di anak na kasadar ko isut ng damo kanya kalpasan na kursunada mo di lakay ramanak mo ti amana ko na susunod ka ba nagkakangawakas na si ka Jenny talay bagbagan nadagan ka no saan kang mamati madama la nobyok day driver ti karubami bali taludan di kita na ramanak kasin anya anak ti amo kan driver sinurad ti kayat mo kadakwada siyempre di anak ti amo at abak ng dangay saan ko Manong Nemy pinatpati datang yung baga ni Jenny ngayon na maminsangat patsyek nagaraw hindi pa lang Manong Nemy hindi pa lang adakam ti high school kat nagarawan ti kasinsing ko idagpamya na nakpay Manong Nemy nagkuyog kam kini Jenny
Aging gana isaruong kami Manong Nemy. Iti balay. Uwahen balay daramon. Kitne. Agpapanganda ti pangnal daw. Uy, dahil pagitayan ta. Di ba balay daramon da? Uy, kanda dyan ni Ramon ni. Uy, kitaan na kang imbawing na matlas sa dabali. Ninanang na Manong Nemy tinang paguni ka na kami. Pabalan ninyo ay hababalasan ko. Agpaspasyar, nana. Gabgabog sa Manila, may katlo palangal daw ko ita. Ay, kasta. Kad ni Mat Jenny, ni Mat Vangie, day off na, di siyempre, agpaspasyar Nera na una yung birthday na ito burudik me. Alaw may kayon. Ay, tangi, atake mo dito eh. Kunakin ni Ramon nga umay na kay imbitaran si ka Vangie na kayo nga sang kapamilya ang di namat ingkas kaso. Alala, umay kayo na. Ramon, umay ka man dito tasikat ti mga wis ka na gini duwa ka napipintas nga babalasang nga kasinsin. May ni Ramon nga agpaiso Manong Nemy nga makitak tiliday di kiti batana. Umay kayo. Hi Jenny. Hi. Piminda sa pimu daw ka nga nagapod sa Manila. Kasi ka, nagtultuloy nga pimugot ka. Di mo nga paadasin mo tagpapu daw. Tapos saan nga may baga nga talaga nga tagataltalon ka. Ay, kasuti na kay Ruwamak eh. Nangarti mabaling ko. Vangie, makan. Sige. Grasya. Api ko mga pagkidkadan mo. Kas na unay Manong Nemy ti siya ti parang taratahara ni Nana Merced kada kami nga ina ni Ramon. Oh, ananusan tayo tanda Natang lamas kaya nadakar na ti manok nga tinula. Adamat sa inigidok. Igado nga karne baboy. Nagparty kami ti manok. Agam saan kam nga nagparty ti baboy. Napangkamlaing moroga. Nagpartikam kumati kalding ang sayangan bet ni Ramon nga magsayan si kalding na. Ala, datoy, ramanan nyo. Naimas na. Talaga nga naimas. Taamin nga luto kit ni Ramon tinagluto. Ano? Hangad kayo na ni Ramon? Nalaing nga kusinero ni Ramon. Tapos sumursurot no ka ni uncle na nga sido nga mapan na agparti ka nagluto no adag padaya. Isuda at kusinero. Ay mas kagpeso. Ito tinula. Ngayon na imas na ito ko. Wana na. Ito'y pinakbet no ka? Wen, pinakbet nga balangag saluyot kan hanapin na kita. Basta ni Ramon ka talagang adut potahe. Muna. Pinabalunan na kami pa Manong Nemy iti prinito ken tinuno nga tilapia. Agraman meten Manong Nemy nga nangisupot pa Manong iti tinula nga native nga Manong. Saan na ay aman raman nito nanang ni tatang mo kan ni kakabsat mo nakadadukat. Agaman nakata kayo nana. Uy, nanagata. Agapapanan ako mga ditay. Agsisinakit ka agsisinayaat ka agkakalugaran tayo. Sana ko nga nakapagpakada pa kay ni Ramon, Manong Nemy, tadaas sa kasun na kano itilikod ti balayda. Tawagag tulaingin ko na tinagam ko. Agpadispensarak. Kata ibagag kang kuana. Narumbeng awaten na tikinapud no. Saan nga da kami tinekari? No di kat da kami kini Carlos. Idi Manong Nemy tao may nakalain ni Carlos dito balay tapno iyam amunak kadagiti parents. Ada mariknak nga nervyos. Nangro na lang arudan Manong Nemy idi isareknan ti kotsena iti uneg ti gate ti dakkel balay. Welcome. Kita? Sa pagkasalag na nervyos ka. Talaga nagna-nervyos ha, Carlos. Awang pagdanagam. Nasiyaat na papakin ni mama. Kaya nasiyaat na kini kakabsat ko. So, kumikan.
Agner nervyusak nga talaga Manong Nemy nang runa lang aruden iti sumrekak iti napintas nadalus nga balay nagkakangina dagiti alikamen da Manong Nemy kasla sa anak ama ikari. No pampay napintasak met Manong Nemy iso na lang tao sa anak na Arjun. Iriyam amunak kini mamang na ipangatunak nga ipababa agitaan Manong Nemy. Sino rin? Ma, ni Vangie, di ba ka na kayo girlfriend ko? Ngayam amo ka na kayo. Nagapgapon na. Ano nga, away din naggapon na. Ano trabaho? Ma'am, sales lady? Sumalakas iti lang na sales lady ka lang. Kapag naggapo ka siguro iti nakurapay ng lugar. Baka tibalayo kat tay kalapaw no barong-barong. Barong-barong. Ay, baka di maamutag kutsara ka nagtinidor. Ma, abi mo nakasati ba ng trataryo ni Vangie? Ay, prangkaak. Amom data, Carlos. Amom maten, idi amo dagiti kakabsat mo, dagiti nagbaling nga asawa da ipagkinkayog mo. Adakad ng baliwak. Ang ilamang pailaeng adamayam amo kanya kakas kada ito yung babae. Ngalalala, pilat home, iya ha. Barbareng no, mairuwang mundo ti kasto yung klase ti panagbiag. May kawa ka talaga madlaw ko. Nervyos ka, ang gani. Narod ma'am. Tamo kag nervyos ka. Tapdi mo nam namaing makastrik ka ti kasto ti klase ng balay. Idinto ti balay yo kat mok. Adamad latugaw yo, lamisaan yo. Baka awan na pintas nga TV yo. Baka awan rep yo. Baka ma isa din yung data. Alaman isa din ko. Sige. Iga pa isusur datang adaan na ka mo. Vangie ma'am. Lalala isusur mo ni papang mo dadatalikod. Kadwa na digdi kakabsat mo. Nga lalaki. Madamadang aginom. Iyama mo sa kakatawa na. Yung siya. Nga makapasa. Ay lalala. Kaya waray mat no saan ko akayat kas pagarigan no. Sikat ti mga yat. Awan ti maramid ko. Pasensyakan ka ni mama. Ha? Budnumit yung bagana. Baka jak amutag kutsara ka nagtinidor. Manong Nemy numambalin na kumakit talagang pumanaw ako. Ngem, inkarigatak Manong Nemy nga impagay ti bagik. Nya mamunak kini papangna, napiyapay kini papangna, tadi nakitain nga ipangatong ipababa. Welcome, iha. Welcome. Basta mo tandi di kakabsat na. Ang problema. Di jala ina naman. Gadidimangan kami, Manong Nemy, siya klang sipsiputan ti bakit. Lalo ngagnervyusak Manong. Diyos ko. Malpas ko man ito nga oras, Diyos ko. Itulunok to man ni Carlos. Agawid ako man. Inimalpasan di panangan Manong Nemy. Adda kami kini Carlos iti salas. Ipapabuyo na Manong Nemy di kiti pictures, di kiti album. Wahin nada amin dito iti picture Manong Nemy di kiti kakabsat ng adan pamilya na. No datan dumataga-asawa. Datan na. Ada doon to pa napipintas to. Most ingrad at kalaysata. Si kagayam ti bordek. Nag-aasawa amin na di kiti kakabsat ko. Siya klayang ti saan nga professional nga maikamang ka na kayo. Gasawa takalpasan na pagbasahin ka to. Kaya't no? Carlos, itulod na kon. Sige. Wait lang nga. Umay ka pala sa di kwarto. Dadated ko keng ka. Kwarto? At iregalo keng ka. Umay kan. Si Muro takmit mano. Kinidada kami niti kwarto. Inarakop na kabiglang ano. I love you, Vangie. Hindi na ito nga rabi. Agmaris Rosas. Paragsakin ka, agragsak tang agpatpat na. Manong Nemy nakapanunutak. Noan nga nguno saan nga kayat ti babae kit awan ti maramid ti lalaki ko nak. Nagulagulak kalpasan na Manong Nemy. Nakarog atak at tidakan. Hoy, Vangie, nasubli ka. Si kapay lang ti babae ngayon sa rek ko dito nga sa anak agbalik eh. Hamok madket, nagas na kapaspas mo. Ikasar na pala mo na.
sa anak to tagikuan. Oh my God, kagikisak na. Sa mo nga pilitin, no saan na kaya tiho. Gusto tako nam. Isupay lang ti babae ng sarek mo ti silad mo nga saan ka nagbalegi. Palubo sa mong nga gawid, sabon nga tultulod. Nagpaiso Manong Nemy, saan na kun nga sinurot pa'y, saan na kun nga sinurot pa'y nga ibaga na kumangaglugan kami ti kotsena kat itulod na. Ngam oras nga taaramidan na saan ko kayat Manong, anya temok, baka ipanak ti adayo, kat pilitan nakla nga tagikuan. Nagsapulak kidi Manong Nemy, hindi mabaling ko pagluganan nga tricycle. Iritad na mapasungadak Manong Nemy, nga ungor ti motor, kurong-kurong met gayam. Kaya nakiktutak di malasing ko. Ramon? Vangie? Umaykan. Hanga bali ako kurong-kurong lang. No kaya't mo, dito'y kalikod ko. Adamat na binta sa pagdugawa, mitiya, unag ti kurong-kurong. Nadalos met. Abad na ka to'y. Sinurot ka. Ha? Amok ka mong pagluganam. Kaya no naikari mo, no may karkari dati kurong-kurong ko ken ka. Itulod ka. Ngawan ti dakas sa mapasama ka. Ramon, sige, dito yak nga rin likod mo. Kay, agkabat ka. Siyempre, napaara ko pagkang kuha na tagkapetak nga rin Manong. Napanglumat ti loko. Madlaw ka digdigos na. Manong Nemy, insanak ko, tirupak, edi bukod na. Pinairotakti ko, arakop ko. Ngam kabuta kasil dinak mangig Manong, isardig mo pa lang. O sige, si Mango kanya. Ramon, I'm sorry pakawanin nak. Tadawasol mo. Napilit aklain nga nangaklon ka ni Carlos. Di pa nakakitam nga, inagkan na dikit lips ko. Saan ko abinales? Sa itay, insarek na kiti silad na. Diyak kayat. Indurun ko tadyak kayat. Abe di mo kayat, kat may kamang kay di baknang. Saan ko nga eten ni Carlos? Sino nga etem? No ipatpatignak malaing Ramon. Si Kati kayat ko nga pakiasawaan. Inarakop na kat binalas ko dahi tanga arakop. Inagkan na dagi bibig ko Manong Nemy kat binalas ko dahi tangagi. Alay sang sangayan Manong ti marignak. Mandar ken diktar ti pusok. Saan nga ti panunot ko? I love you, Vangie. I love you more, Ramon. Awanin ti pangisukatakken ka. Oh, Ramon. Kasta unay idi di pa nagprotesta Manong Nemy ni nanang idi bagak nga da kami kini Ramon ti agasawa. Ilinto ta ni Jenny nga kasinsin ko Manong Nemy na damag ko nga isudagayim kini Carlos and ti ada relasyon na. Kuna ni nanang agbabawi akto kano. No apay nga saan nga ni Carlos. Ni kano Jenny tinagasat ta ni Jenny iti asawain kano ni Carlos. Ngam ko na kadakwada nanang sa anak to ngagbabawi. Gabota usorek ti puso. Saan nga bale ngagnaedak iti gagangay lang nga balay. No ti kanaed ko kadenak kat ipatpategnak kanamuda amunak nga respetaren. Nanang dimula mo no kasano ti parang tratar kanyak ti ina ni Carlos. Ken dimula mo ti panang pilit ni Carlos kanyak. Nanang sana nagbabawi nga nakiasawa kini Ramon. Sana nagbabawi nga nakiasawa kini Ramon kunak Manong Nemy ta nagbaling nga nasingpet na dungo ken man nakaawat man nangipateg ti asawa. Nadaan kami ti kabukbukudan nga balay nga asideg Manong Nemy iti karayan nga paggapuan ti pamantaudan ti pagbiyak mi gabo ti panagkalap na panagbataraken na ti lames adda piskarian na piskage adda pitaraken na Manong Nemy nga pato, pabo, itik. Kastawaten Manong Nemy iti bangkag nga pagmulaan na tinateng ken pagtaraknen na iti dingwen, kalding, baka, pabo, pato, kanda dumapan, manok nga neti.
Talo dagiti nagbali nga bunga tayo na yatmi Manong Nemy kini Ramon kat siyempre kaputa nagagat na singpet ni Ramon ken talaga nga niabot Diyos kat saan nakam nga binaybayan ininot Manong Nemy nga nakabakir kami kadagiti alikamen mi kang runan na Manong Nemy ti service pick up nga pagluganan na numapan naggatang kadagiti kanen dagiti taragan nga lames ken nadingwen nadan kami pa Manong Nemy ti family car family service nga pagluganan mi siya ni Ramon ken dagiti talungan nak mi numapang kami tag out of town mapang nga magpipiknik mapang nga magpasyal ket nakana na Manong Nemy ti kwarta nga gastusen to dagiti talungan nak mi iti panagbasa da iti high school ken kastameten iti college. Idento ta ni Jenny Manong Nemy naganak abalasang ta pinututan ni Carlos nga saan nanging kasar. Ket kung ko nanganyok ni nanang ay nagasgasat kamit gayam ngem ni Jenny anak ko. Ay baglaki din ta inusar mo ta puso nga saan ta panunot mo ni nanang met. Nga iduruntak idi at damat latakin ka ng desisyon ay nasayat nga talaga ni Apo Diyos kada tayo anak ko kaamom nga usaren data pusom ken amom tag desisyon saan ka nagdardarsudos ay na ano si kakuma tinapututan ni Carlos kakaskin ni Jenny di saan kumana siya tibiyag mo ita ay imbaglakid din ta dakas ni Ramon nga nangipatpatig unay ken ka. Dahil nga ron, ti pagkasalita ak Manong Nemy, kas na ko nakitay, adaan kami ti kabukbukudan nga balay, kompleto talikamen, adaan kami kadagitay lugan, kas tamatan nagtultuloy ti napintas, nga panagnegosyo ti asawak akaduanak, ken nga tamatan iti panagtaraken, pramamaten ti panagmula na iti nateng. Kat sabi ko Manong Nemy tinakaibati ak man iti adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak na dimngeg ken nagbuya. More power to your program Manong and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Vangie iti Lawag City. Thank you met kang ka Vangie ting ka pa nagsurat alawan okay. Kaya nadan nga no makapagdesisyon ka nga nalaing ti pagsasao nga awan maramidan ti lalaki no saan nga kayat ti babae ket nagasat kalaunay kamuta naliklikam ti kasya ti klase ti pamilya da Carlos kas bangi panagnek nga nailihuan di kasinsin mo sabagay di kasinsin mo ket inintroduce mo ti sona nga nagaraw agasem pinagrapit na ti agama ti kadana sa Manila. Thank you kanag iti amin nga nagbuya ka nagdengeg. Ito batan di magayam nyo ni Manong Nemy Ruiz. Mangibat-bati kontinembag nga oras kada kay amin nga sa kapada. Babay na po.